I pozdrav svima, pred nama je završnica svjetskog prvenstva u rukometu. Došli smo do knockout faze, do četvrtfinalnih utakmica, pa ćemo danas proći malo po tim parovima i iznijet ću neku svoju prognozu kako bi to moglo izgledati i tko će otići do samoga kraja. Također, nakon toga osvrnut ću se i na loš rezultat hrvatske reprezentacije i tko bi mogao biti novi izbornik. Evo, tu imamo prva utakmica gore, Španjolska, Norveška. Po meni je to finale prije finala, dvije odlične, ponajbolje reprezentacije na svijetu. Španjolci ubijaju ovaj turnir, stvarno ne znaju, nije im niko zaprijetio do sada, igraju fenomenalno. Prošle godine su bili prvaci Europe, tako da Španjolci po meni, nitko ih ne stavlja u onaj prvi krug favorita, ne znam zašto, uvijek svi kažu Norveška, Danska, Francuska, Španjolsku tek stavljaju na 4. mjesto, po meni je to čista glupost jer Španjolci su opasna momčad i oni danas po meni ulaze kao favoriti u ovaj meč. Je da je Norveška odlična, međutim njima previše zavisi to od Sagosena i ako njega uspiju Španjolci zaustaviti, mislim da će biti u velikoj prednosti. Zato ovdje, ovo će biti poslastica rukometa, ali dajem prednost Španjolskoj i mislim da će Španjolci tu otići dalje. Drugi par, Danska-Egipat, Danci apsolutni favoriti, međutim ne treba otpisati Egipat koji je domaćin i koji se neće tu predati do zadnje minute. Tako da Dancima je da su veliki favoriti i imaju veliku tu prednost u kvaliteti, međutim ne bi ja htio Egipat tu otpisati i bit će vrlo zanimljiva i to utakmica, tako da ću i to pogledati. Imamo Francuska, ovaj donji dio ždrijeba, tu je Francuska i Mađarska. Francuzi ugodno me iznenadili ovo prvenstvo, igraju jako dobar rukomet. Kako su došli na prvenstvo u ne baš bajnoj formi, svi su govorili da ništa ove godine od Francuza, međutim oni iz utakmice u utakmicu se dižu, evo sad zadnja protiv Portugalaca odigrali su odlično, pogotovo me oduševio Dicamem, stvarno je stroj od igrača i kad mu daš prostora, kad se on digne i šutira, mislim da je to već siguran gol. Mađari je dobro odigrali ovo prvenstvo, pobjedili su i Njemce, izgubili su od Španjolske, imaju dosta dobru momčad, pokriveni su gotovo na svim pozicijama dobro i mislim da mogu zaprijetiti Francuskoj, iako tu Francuzi su favoriti i mislim da će oni ići dalje u polufinale. I zadnji par, Švedska-Katar. Šveđani isto kao Francuzi ugodno me iznenadili jer su došli bez pola momčadi na ovo prvenstvo i mislio sam da neće dogurati do ovdje, do četvrtfinala. Međutim, sada mi se otvara i ždrijeb da dolaze i u polufinale bi mogli. Mislim da su puno kvalitetniji od Katra. Tu je nažalost trebala biti Hrvatska, ali o tome nešto kasnije. Tako da ovdje Šveđani su izraziti favoriti i mislim da će oni doći u polufinale. Onda u polufinalu opet Španjolska, Danska, po meni to bi bilo spektakl. Ne znam, ja bi opet Španjolcima, ne znam, tako mi Španjolci djeluju da bi oni opet mogli ovdje do kraja. S ove donje strane Francuzi bi kao najizgledniji su mi s ove strane u finalu, tako da reći ću neko finale Španjolska, Francuska, moj neka konačna prognoza, ali vidit ćemo. Treba uživati u preljepom i predobrom rukometu ovih narednih 4-5 dana. Mislim da ćemo svi uživati, jer utakmice su top. Evo, recimo ova Španjolska, Norveška, ma to je poslastica rukometna. Sad ova druga tema, ne tako lijepa i slatka, to je reprezentacija Hrvatske koja je ostvarila najlošiji rezultat u povijesti na svjetskim prvenstvima. Mislim da smo 15. na kraju. Od početka to nije funkcioniralo, vidjelo se s utakmicom koja se protiv Japana, nije to izgledalo dobro, međutim onda su uslijedile te neke pobjede, pa ova utakmica s Bahreinom koja je izgledala možda i najbolje do sad, dala je neku tu, ajmo sad reći, lažnu nadu da možemo
daleko na ovom turniru, međutim onda je došla utakmica protiv Argentine, bezidejnost, pogotovo u napadu, bezidejnost, šta reći i onda je naravno došla ova zadnja utakmica protiv Danske, poklopili su se rezultati, Katar je tuko Argentinu, svi smo se nadali evo sad će proigrat, međutim totalni onda raspad sistema protiv Danske, bilo je totalno negledljivo, plus 12 je završilo, 38-26, Danci su trpali ko na traci. Mislim, svakoj eri treba doći kraj, tako i ovoj Line Červara. Bez sumnje naš najveći trener svih vremena, izbornik, kapa do poda, Lino, svaka ti čast, to ko kaže drugačije, taj nije iskren. Ali kažem, svakoj eri treba doći kraj, tako i ovoj, nažalost. Vrijeme je da se, kao što je, Lino je podnio ostavku, oprostio se kao gospodin, nije tražio neka izlike, tako da mu svaka čast na tome, Lino. I sad treba vidjeti ko će biti novi izbornik, to je velika dilema u hrvatskoj javnosti, spominju se mnoga imena, međutim odlučit će oni koji već vode rukomet naš zadnjih 20 i više godina, prvenstveno tu mislim na Gobca i ljude iz Hrvatskog rukometnog saveza. Moja osobna želja je da dođe do totalnog restarta i da dođu novi ljudi, da nitko ko je bio sada u Egiptu, mislim na stručni stožer, pomoćne trenere vratara, da nitko ne ostane, ga dođe do potpunog restarta. Moj favorit je Davor Dominiković i Ivica Obrvan. Mislim da njih dvojica u kombinaciji, znači Obrvan i Dominiković, bi bila dobra kombinacija i htio bi to vidjeti. Mislim da imaju puno znanja. Obrvan je bio 4 godine trener i u Francuskoj ligi, tako da vodio i Makedonce. Mislim da ima iskustva i da bi on mogao pomoći hrvatskoj reprezentaciji, naravno uz Davora Dominikovića koji ima veliko znanje, koji je hrvatsku juniorsku reprezentaciju prije godinu, dvije doveo do finala svjetskog prvenstva. Tako da njih dvoje bi ja htio vidjeti na klupi i dati im šansu. Međutim, koliko je to realno, koliko će to svidjeti vodećim ljudima Hrvatskog rukometnog saveza, to treba vidjeti. Također tu, ne znam, zaziva se i Irfan Smajlagić, također i Veselin Vujović. Ja ne znam, treba, ja bi, kao što sam rekao, tu je naravno i Perkovac, evo i Perkovca bi izdvojio, međutim ja bi dao šansu Ivici Obrvanu i Davoru Dominikoviću da vode, mislim da bi to bila dobitna kombinacija, pa ćemo vidjeti, samo što ono što ne bi je sigurno da, ne znam, ovi ljudi koji su sad bili uz Linu Červara, da oni sad vode reprezentaciju, jer slijede kvalifikacije za olimpijske igre i mislim da mi te olimpijske igre ne bi vidjeli ako bi ostala ova postava. Nešto se treba radikalno rezat i radikalno restartat. To bi bilo to od mene. Nadam se da sam malo, da vam se svidio ovaj video, da smo malo prošli po nekim temama. Ništa. Nadam se da ćemo uživati ovih 5 dana do kraja u vrhunskom rukometu i da ćemo uskoro saznati ko je novi izbornik hrvatske reprezentacije. Pozdrav svima od Markonea.